football Titi part zaruk somli pakwana ngai thavele don ta ila Manchester United hian Sir Alex Ferguson chuan nuwa manager an ruai fu lo tlang puya manager roi fu tak an nei soitur an la om lo ti thei ani chuta chuan Sir Alex Ferguson chuan nuwa Manchester United in manager an roi te hi an sul nu kan hre chiang hlom emo chu Sir Alex Ferguson khan ro pui takin United a kai hruaya a hun lain English club ro pui beran ni ma se kumsang ni som pathum khan coachinga chol sana ma se coachinga chol san nuwa United in David Moyes an ruai ngal Scottish manager ro pui Sir Alex Ferguson kha Scottish manager vek David Moyes an athlaka be seipo an nei sang ma se David Moyes kai hroina hnoya United khan match somnga pakhat khelin tum somni paruk chawan chaka tum som draw na yin tum som panga lion plom ti chuan luiwan hala kai hroina hnoya khan match za pathum khel manin tum somnga palian chaka tum somni pali draw na yin tum somni panga an ploma Jose Mourinho an roi khan match za somli palia in kai hruain tum somriat palian chaka tum somthum pakhat draw na yin tum somni pakua an ploma ni Ole Gunnar Solskjaer kha caretaker manager angin an roi mazani kha khati chung khan match som pakwa tum som pali chakpuin tum ni draw an neya tum thum chawan tlom boka ti chuan Solskjaer kha ache that ema wangin manager nget pa ngaya ruain manager nget pa ngaya ni nu khan match za somli pakwa anin kai hruaya tum som sari pariat chakin tum som thum pathum draw an neya tum som thum pariat an tloma manager nget ani ma a record nei thatak kha manager nget ani nuwa a record a cheta sot ani ti chuan Erik ten Hag Ajax atangin besina sang tak nein an la luta ten Hag kai hroina hnoya khan match za somni pariat khelin tum som sari pahni an chaka tum somni draw nein tum som thum paruk an plom Erik ten Hag nuwa manager nget an roile masak ber chu tuna an team kai hruai tu Ruben Amorim hiania Amorim kai hroina hnoya match somli panga khel tlingta in tum som pasari an chaka tum kwa draw nein tum som pakwa lai an plom ani ti chuan manager ngedatana an roi ni lem lo roi lai lok te hobi kha soilang le ta ila Manchester United hian caretaker te interim angtea an roi zinga Rangers khan player le coach nikop angin United kha kai hruai mana match lia kai hruain tum hi chakpuya tum kha draw nein tum khatan tlom Michael Carrick kai hruina hnuaya khan match thuman khel mana tum ni chakin tum kha draw an neya an tlom mi alawa Ralph Rangnicka kai hruina hnuaya khan match somni pakwa khelin tum som pakhat an chaka tum kwa draw nein tum kwa vek an tlom ani Ruud van Nistelrooy kai hruina hnuaya khan match li khelin tum thum an chaka tum kha draw nein an tlom mi alo thung Manchester United hian Sir Alex Ferguson a chuan nuwa manager nget an roi zinga an ti fu tak soitura omlem lova interim anga an roi te a ero an sulnu enin record nei thate po an oma ma se United hian ring zo lovin manager ngeta an roi zui lem lova ti chuan tun thleng po hian team kai hruai tu roi chung changa hian an la ti fu hlei thei lo ta zel ani Arsenal player poimo Kai Havertz liam chu zai ani dona Havertz hian a khup atina a zai angai dona ni ma se hun re tak achol ero arin omlo thu tarlan ani kumsom ni parumi German player tha hi Arsenal in Leeds United an ma chon tum po khan ain lan to lova Arsenal ina match an khel tur hnai vai lama te po ain lan thei ri don lovani heti lai hian Arsenal hian liam awangin Bukayo Saka te midfielder Martin Odegaard le Christian Norgard te defender Ben White le forward player Gabriel Jesus te liam an nei awangin an chhor thei lo me ka tuna hian Swedish international striker Victor Gyökeres chau hi Arsenal in striker pa ngai an nei chhor theya fit thapa ngai om chhun ani tari ani Arsenal hian tun pathian ni lo om tura hian Anfield ta Liverpool an lu chil dona an player thate dam kim lovin Liverpool hi an ma chon atul don Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League sang ni somni panga somni paruk season khel turte an chiang kim towa an chian nuwa league rauna in ma chon turte league face in ma chon turte po ti chian ni ta in heta hian soizui hlo tak tak le enchak om tak tak te po a om nual ani Champions League season thar hi English club paruk Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle le Tottenham ten an khel dona Spanish club panga Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal le Athletic Bilbao ten an khel dona German club pali Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Frankfurt ten an khelanga Italian club pali
Inter Milan Juventus Atalanta le Napoli ten an khel don boka France club pathum PSG Marseille le Monaco ten khel don bokin Dutch club pahnih Ajax le PSV Eindhoven baka Portuguese club pahnih Sporting le Benfica te Belgium club pahnih Club Brugge le Union Saint-Gilloise ten an khel don boka Azerbaijan club tha Karabakh te Cyprus club tha Paphos te Czech Republic club tha Slavia Praha te Danish club tha FC Copenhagen te Greece club tha Olympiacos te Kazakhstan club tha Kairat Almaty te Norway club tha Bodo te Turkish club tha Galatasaray ten Champions League hi an khel don bok ani tichuan in ma chhon tur te po fel ni ta in pot 1 pot 2 pot 3 pot 4 angin team in el tur somthum paruk te hi thliar an nia heng pot palia te hian pot tina team pariat thewan oma tichuan pot palia team somthum paruk hi an kim ta chia pot 1 a om team te ma chhon tur hi soima sata ila pot 1 a hian PSG Real Madrid Manchester City Bayern Munich Liverpool Inter Milan Chelsea Dortmund le Barcelona te an oma PSG hian an ma chhon tura an home match ha hian Bayern Munich Atalanta Tottenham Newcastle te an ma chhonanga away match ha Barcelona Leverkusen Sporting le Athletic Club te an ma chhon don ani Real Madrid hian an home match ha Manchester City Juventus Marseille le Monaco te an ma chhonanga away match ha Liverpool Benfica Olympiacos le Kairat Almaty te an ma chhon don bok Manchester City hian home match ha Borussia Dortmund Leverkusen Napoli le Galatasaray te an ma chhonanga away match ha Real Madrid Villarreal Bodo le Monaco an ma chhonang Bayern Munich hian home match ha Chelsea Club Brugge Sporting le Union SG te an ma chhonanga away match ha PSG Arsenal PSV le Paphos te an ma chhon dona Liverpool hian home match ha Real Madrid Atletico Madrid PSV le Karabakh te an ma chhonanga away match ha Inter Milan Frankfurt Marseille le Galatasaray te an ma chhon don bok ani tichuan Inter Milan hian home match ha Liverpool Arsenal Slavia Praha le Kairat Almaty te an ma chhonanga away match ha Dortmund Atletico Madrid Ajax le Union SG te an ma chhonang Chelsea hian home match ha Barcelona Benfica Ajax le Paphos an ma chhonanga away match ha Bayern Munich Atalanta Napoli le Karabakh te an ma chhon dona German club Dortmund hian home match ha Inter Milan Villarreal Bodo le Athletic Club te an ma chhonanga away match ha Manchester City Juventus Tottenham le Copenhagen te an ma chhonanga Barcelona hian home match ha PSG Frankfurt Olympiacos le Copenhagen te an ma chhonanga away match ha Chelsea Club Brugge Slavia Praha le Newcastle te an ma chhon don bok ani pot 2 pot 3 le pot 4 atang hi chuan club langsar zual te ma chhon tur hi soilang ta ila an zawaya soito lovin pot 2 atang hian Arsenal in an ma chhon tura hian home match ha Bayern Munich Atletico Madrid Olympiacos le Kairat Almaty te an nia away match ha Inter Milan Club Brugge Slavia Praha le Athletic Club te an ma chhon don boka Leverkusen German club tha hian home match ha PSG Villarreal PSV le Newcastle te an ma chhonanga away match ha Manchester City Benfica Olympiacos le Copenhagen an ma chhonang Atletico Madrid hian home match ha Inter Milan Frankfurt Bodo le Union SG an ma chhonanga away match ha Liverpool Arsenal PSV le Galatasaray an ma chhon don boka Italian club lian Juventus hian home match ha Borussia Dortmund Benfica Sporting le Paphos an ma chhonanga away match ha Real Madrid Villarreal Bodo le Monaco te an ma chhon don ani English club inland tur dang Tottenham hian home match ha Borussia Dortmund Villarreal Slavia Praha le Copenhagen an ma chhonanga away match ha PSG Frankfurt Bodo le Monaco an ma chhonang Italian champion Napoli hian home match ha Chelsea Frankfurt Sporting le Karabakh an ma chhonanga away match ha Manchester City Benfica PSV le Copenhagen te an ma chhon don ani English club dang Newcastle in an ma chhon tura hian home match ha Barcelona Benfica PSV le Athletic Club te an nia away match ha PSG Leverkusen Marseille le Union SG te an ma chhon don bok Champions League phase in ma chhon tur te ti felani ta ka chuan Real Madrid in Liverpool a piang le Seilian Liverpool defender du lai Trent Alexander-Arnold an leani kha Arnold hian Real Madrid kor ha chungin a inzir chuana le a hminga cherna club Liverpool a pandona Anfield a club lui a ma chhon atul don Kevin De Bruyne poi Napoli kor ha chungin Manchester City khelmuala akir dona a club lui a ma chhon don ani
player then khat mani khelna hlui ma chon tur dang te po an om nual mai UEFA Champions League a hian team samthum paruk anin ela heng team samthum paruk te hi league round a league phase a hian table pakhat in trawmin an oma team tin hian match riat theuh an khel dona chuta match riat atanga match li chu home match anianga match li dang chu away match anianga tichuan heng match riat theuh an khelna atanga table a asang pakhat na atanga pariat na ten direct in run of 16 an lu tanga table a pakwana atanga somni palina ten playoff round the ball lekin an khelanga chuta anin thlit fiamna atanga chak team pariat te chuan run of 16 lutin league phase table a pakhanna atanga pariat na te an finanga tichuan run of 16 an khelanga quarter final semi final le final te khelin final ti lo knockout round te hi chu the ball lekin an khel vek don ani tichuan league phase a hian table a somni pangana atanga samthum parukna te an tlangal dona Europa League ani emo in elna dang khelchun zom tur an nei don lovani transfer thuleng lam hoita ila Italian journalist Fabrizio Romano an atarlan te hi soima salok te ang Romano hian tarlangin Portuguese club tha Benfica chuan saktara tangin Georgi Sudakov an lalu dona mimalthila in remna an nei puito transfer fee a euro maktade somni pasari an seng dona add-on skatanga impact belt thei tur hi euro maktade nga anda tel don boka sell on clause 20% anda tel don bokani hei wang hian Benfica hian Sudakov hi an hral le ni chuan an hlalna atanga 20% saktar nena hian an pek angai don Manchester United midfielder Kobe Mainu hian Manchester United a khelna hmun achang tam don lova ain hriat awangin chua adua club hotu te hena lona chua adil hei wang hian club som ve lain an ngei ven man nge ngea ma se Manchester United club hotu ten Kobe Mainu deal na hi an hnol sak thung Mainu hian Manchester United hi transfer puitling pa ngai anga chua san adu lova lona khelna hmun achan tam theina tur club a in toy siama United a hiam player poi mozok ni tura kirle adu ma se club hotu ten in toy siam tur taknial po in achua an phal sak lovani Turkish club Besiktas son Manchester United legend zingami Manchester United kai hwai to tu ni bok Ole Gunnar Solskjaer an banta a Conference League khelphak tur zon na playoff a Switzerland club Lausanne laka tlomin hei wang hian season thara European competition an khel theilo pha don boka an result in du thu asam lei thei tak lo zela wangin an banta ani Ole Gunnar Solskjaer hi kumsam nga pani mi ania kumin January thla khan Istanbul club Besiktas hi akai hruaya Turkish League season liam ta khan palina amor abok pui ani Italian champion Napoli chun RB Leipzig atangin Elgif Elmas an lalu dona athupongin in remna an nei puito Elmas hi Napoli player thina nia a kheltona thin club a hian Elmas hi akir don ta ani Chelsea chun Manchester United atangin Alejandro Garnacho an lalu dona Paul Magdalene somli Borvelin club pani anin rem ani hei baka hian sell on clause 10% anda tel bok kumsom ni pakhan mi Garnacho hian Chelsea a kumsari dai contract aziak don ni in Romano an atar lang tel bokani BBC na atarlan dana ero chuan Chelsea hian atira transfer fee atan Paul Magdalene somni panga an pe phot don Real Madrid atanga input chua dunia soithin Rodrigo hian tuni puilain Real Madrid chuasan atum lava Real Madrid tan a khel zui zel don amange in he thu hi asoi chiang ta lo ani Nottingham Forest in an squad thuam chaktuma tran la zelin Juventus atangin Italian right back Nicolo Savone an la lut dona amana Euro Magdalene sompanga vel an seng don ani Newcastle in an player Lehmann Tamber Alexander Isakaman khum rak turin Rico Tharsiamin huamin German striker Nick Voltemade an la lut dona transfer fee a Euro Magdalene somriat panga an sengang kumsom ni pathumi German striker hi fit rukle inchis ruka sangania apalian leya center forward ani Bayern Munich point laklu andu thina ma se an changdon talawa Newcastle he medical test an nei pui hun tur te po anti fel vecto Newcastle hen ang club chancina player an Lehmann Tamber chu tuna ti taw mek isak hiania Paul Magdalene samruk pathum sengin an lei hei hi German striker tuna Stuttgart ana khelmek hian akhum don ta ani hetianga Newcastle striker thar an laklu don ta ka wang hian Alexander Isak po hian Liverpool azom thei ngei abese omzual ta Swedish striker tan Liverpool zom base na asang zual thei ome
Italian club lian AC Milan chuan Chelsea atangin Christopher Nkunku an la lut dona amana Euro maktade somthum pasari vel an seng don add-on scout langa impact belt thei tur hi Euro maktade nga anda tela sale on close anda tel bokani BBC na atarlan danin Leeds United chuan an striker Patrick Bamford an chua zalena kumsari anin chenchil nuwa anin then Patrick Bamford hian kumsan hi sompariat khan pawn maktadoi sari in boro atangin Leeds United hi azoma match zani panga atangin goal somruk Leeds United tan hian akhungani ahun chung hian Leeds United in English Premier League tum ni anin pet kai mana ma se kumsamthum pakhan mi hi aniam ve hret hreta chu wangin team manager Daniel Farkan arwa manna tel talovin anin chua zalenta ani English Premier League club Wolverhampton point Girona defender Ladislav Krejci lonin an hofelta a kumsom ni parukmi center back hi midfield ta po chhor theiania defensive midfielder angpoa thataka khel thei thin ani hi Wolverhampton hian tangkai pui thei anin beiseya antlar hnunglam tinget zual tura an beise zinga mi ani Wolverhampton hian angeta an leiduani chuan pawn maktadoi somni paruk sengin an lei thei don boka chutiang tur chuan club pahnih te hian inrem na an siam telani English Premier League club Brighton chuan an player poimo Carlos Baleba an chua phal lova an team kai hroi tu Fabian Harzelaran soyin Carlos Baleba hi kan club a hian acham zel don ti hi 100% in kachiang ani 100% aya sang om thei po ni sela chutiang zat chuan acham don ti ka soi thawang ti in Carlos Baleba Manchester United ina laglu antum kumsom ni pakhat mi hi anti manager hian Brighton tan akhel chun zom zel don ti chiang takin asoi thar vele ta ani hewang hin Baleba hian tuni puila hian club dang apan don talauti achiang zual Crystal Palace chuan Villarreal atangin Spanish forward Yeremy Pino an la lut don ti kan soi to kha pawn maktadoi somni paruk sengin kumsom ni paruk mi hi an leidon ani hian medical test ani hun turte po anti fail to a tuna tanga ni reilo te chungin Crystal Palace in an player ani thu officialin an puan thei beise ani Jose Mourinho chu Turkish club Fenerbahce nen anin thathen ta a kumsani somni pali July thatira azom hi kum khatle thlani pumdon akai hroi nuwa Jose Mourinho hian club lamnen in biak remna in an contract nei lai anti top ta ani Mourinho hawin Fenerbahce hian Champions League playoff round an paltlang zolova Portuguese club tha Benfica laka an plom hei hian ngong anei lian lea ngai ania chu baga chuan Jose Mourinho ka hroina hnuaia tual chunga an beise an thleng zo chia lo bok kumsamruk pahnih mi Portuguese manager ro pui hian a coaching career a club som akai hruai to a khovela coach ro pui berte zinga mi ani Tottenham chuan Chelsea na laklu andu Dutch playmaker Xavi Simons laklu tumin Simons a khelna RB Leipzig in sum an phut zat Euro maktadoi somruk pek anin huama transfer fee a Tottenham le RB Leipzig te anin rem Xavi Simons in English Premier League khela chaka chuwangin Chelsea kora hadone moti to nuwa Tottenham korzok a hadoni in alangta ani Xavi Simons medical test aneya a hlom lian bera paltlang towa Spurs hian kumsani somthum thleng dai contract an zia puyang hei baka hian kum ni dang po se theina turin thuan thlung tel don boka Xavi Simons hian Spurs hi azom hrelem lo awangin Chelsea zom duma sela London club dang Tottenham zok hi azom don ta ni in alanga Romano point atar lang to ani London club Chelsea le Tottenham kar boruak ti sang zual thei ani don ta a Chelsea hian Xavi Simons hi laklu andua ma se transfer fee a sum an the chuak huai lo lutuka andu an chan pha don ta ani London club dang West Ham point antlar lai ti chakna turin Southampton midfielder kumsom ni pakhat mi Matheus Fernandes an la lu ta a amana pawn maktadoi somli an seng West Ham hin an club chanchina player an laklu mantam pathum na ania an laklu mantam ber chu Lucas Paqueta ni in pawn maktadoi somnga pakhat sengin an la lu ta an laklu mantam ber dot tu chu Sebastian Haller ni in pawn maktadoi somli panga an senga Matheus Fernandes amana hian pawn maktadoi somli sengin an club chanchina player an leiman tam pathum na ani BBC na transfer thuleng atarlante soichun zomta ila heta hian Telegraph in tarlangin Wolverhampton chuan Newcastle ina Jorgen Strand Larsen lean deal na pawn maktadoi somruk an the chua chu an lo hnol sak Wolverhampton hian Jorgen Strand Larsen hi pawn maktadoi somruk aya tamdai lo chuan an hral phal lova hral lo an du bera kolchun zom zel an duwa lo thei lowa an hral don ani po in pawn maktadoi somruk aya tam fe chawin an hral phal don ani
Give me sport in tar langin Tottenham chon Manchester City atangin Netherlands defender kumsom thummi Nathan Ake laglu antum vele ta a Nathan Ake hi andor chan to bok France chanchin bulian ten tar langin Aston Villa chuan Marco Asensio PSG atangin laglu antum meka kumsom ni pakomi lona anlo ho to hi angeta leyantum Gianluca Di Marzio tarlandanin Romelu Lukaku ain lema wangin Napoli chuan Manchester United atangin Rasmus Højlund lona ho antum chunzom zela athupungin inremna an nei pui to boka Napoli hian Lukaku ain lema wangin striker mamo bel anin tia chumi phusukna turatan chuan Højlund hi lona ho antum ani Dutch chanchin buten tar langin Manchester United ina an hral phal Dutch fullback kumsom ni parukmi Tyrell Malacia hian Elche azomdon ni in alangta a Spanish club hian lona ho dilin United po hian lona akal an phal sak ani Times in tar langin Serie A kai thar Cremonese chuan Leicester City atanga chuak lim tun thlenga club online nei lova om tamek kumsom thum pariat mi Jamie Vardy laglu antum France chanchin bulian ten tar langin Leicester City ya Jamie Vardy teammate in N'Golo Kante chuan kumsom thum palimi ni to Marcela France club Paris FC azom mai theya heiba ka hian Monaco point an base ya N'Golo Kante hian European football khel turin France club zomnarem chang anei vele tamek ani Express in tar langin Liverpool in Crystal Palace atangin mage hi kumsom ni pangami hi laglu antum chunzom zela Crystal Palace po hian an team captain hi anchel thailo mai hlo thona an nei lian zual ta hle heti lai hian Crystal Palace en mage hi manatan hian pan maktere somli panga an phuda Liverpool hian hei aya tlom hian lei antum ve thung ani Sky Sports in tar langin Burnley chon Benfica atangin Florentino Luis kumsom ni parukmi laglu antuma Marcel le Roma te point Portuguese defensive midfielder hi laglu antum mek ani Zan ina in elna then khat khalchunzom le tur Roma chungte chu soikai ta ila Zan ina hian La Liga a match ni khelturania dar som pakhata Elche le Levante anin machonanga dar khata Valencia le Getafe anin machondon bok Serie A dar soma Cremonese le Sassuolo anin machonanga dar som panile minisom panga a Leeds le AC Milan anin machondon Bundesliga zanlai dar som pahnia Hamburg le St. Pauli anin machonanga Ligue 1 dar som panile minisom panga a Lens le Brest anin machondon bok ani Argentina superstar Lionel Messi hian tuna a khelmekna Inter Miami ya hian champion no moi te po alo choi to ni kha tun thleng hian engang sul nu nge US club tan hian anut chia ti te po athara hre chak te po kan om mai theya chu wangin Lionel Messi and Inter Miami ya sul nu anut chia a statistic update ber athar ber hi soilang ta ila Lionel Messi hian Inter Miami tan hian USA League sangber MLS a match somli pali khelin goal somli khunga assist somni anei tela match somli pali atangin goal contribution somruk anei tling derani MLS kapa match thuma goal khatle assist rum khataneya CONCACAF Champions Cup anmani huam chunga an Champions League a match som khelin goal saria khunga assist rum ni anei tela tichuan US Open kapa match khat khelin assist rum ni aneya goal khung lo thunga Leagues kapa match som khelin goal som pahni khunga assist rum thumaneya hei baga hian FIFA Club World Cup in elna khan Inter Miami tan match lia khela goal khat akhungani tichuan Messi hian Inter Miami tan hian in elna sang a khel zongjong bel khomin match som sari pahni lai alo khel tling ve ta dera goal som ruk pakhat khungin assist som ni pariat anei tela match som sari pahni tangin goal contribution hi somriat le pakwa loi anei tling ta dera ni Messi hian Inter Miami tan hian minute som kwa pali dan zela goal khung ang niin minute somruk panga dan zela goal emo assist emo neijia angani Inter Miami tan hian hat-trick tum khat asiam towa penalty shootout tel lovin penalty tum thuma peta apet goal veka free kick atangin tum ruka pet goal towa penalty area pon atangin free kick goal tel lovin goal som pahni khung towa penalty area chunga atangin penalty goal tel lovin goal som lia khung tling to bok ani Messi hian Inter Miami tan hian akevelamin goal som nga pahni akeding lamin goal ruk aluin goal ni atak sapeng dang mangin goal khat akhungani Messi hian Inter Miami azom main Inter Miami David Beckham club hian an club chanchina eng champion no moima anla choi ngai lova engin elna ama final anlen hlang kai ngai lova USA League sangber MLS a
tebula pakhanna amor bok chu soilo top 5 huanga po amoran bok phak ngai lo hrim chu baka chuan CONCACAF Champions Cup an mani huam chunga an Champions League in elna an khel phak ngai lo hrim ani team tal buai team name champion tura be se ngai lo thin team an nia ma se Lionel Messi an lak lu hnuwa ero an mel mang adang lam ta vek maya an su hnu po aro pui sor hle Inter Miami tan Lionel Messi ain lan hnuin Inter Miami hian Major League Soccer USA League sang bera season khata league rauna point lo chok tam ber record an siama MLS tebula pakhatna amoran bok wanga an thlen pha ngai lo thlengin record an siamani MLS Community Shield an choi boka sangni somni pathuma Leagues Cup champion no moi an choi boka Messi hawin FIFA Club World Cup in elna run of 16 te hial anin pet kai boka chu baga chon Inter Miami hian Lionel Messi an nei hnuin final tumthum anin pet kai tling ta de rani chu wangin Inter Miami hian Lionel Messi a hian sum tam tak seng ma sela Messi an lak lu awang hian an club hi aro pui zual pha hlea an tan chon Messi lak lu hi in chirna tu reng aom lo ti thei ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se